man po daw kag bagong motor daw. Para na gutay sakyan gud. Unya nakikabayad ana. Ha? Pila ra may pambayad na. Pero magbayad. Matag ugihan kayo ka mag-content. Unsa? Dunga-dunganan man hinaw nimo ng atong balaro ng dira. Dira ba kakabalo mangitag medyos ug magka dipo-dipo tag bayad. Kuha tag motor para natay sakyan. Ah, grabe duha-duha jud ka motor. Kay ngano di ako sogit napula na kag sinakay nako? Testing putag sakay ang kanang ligid gud. Ah, Naday kay ligid. wala ko'y ligid pero na ako'y manubila diri asyong duha ka buok. Unsa man ka? Ya, grabe ning tao di jud ka balo makontento ba? Ano naon ni mo nga wa pa na yung pasang ato isa ka motor karon makuha na pug kag bagong motor. Pantay man nagtingbayad ug di ka mangitag bayad ana ha. Kung ikaw atong sakyan, langit man ta paingon, di man ta kadtog tibalog nimo, di ta kadtog syudad. At least song nagmalipayon ka ni ato kag langit nga way himaya song. Ha? Unsa kapilian ba nimo? Pasalamat ka gani kay way gastong gasolina. Di na ka mamiliti. Ang imo ana kusogra. Nya, ginhawa nga pinadaghan. Sila bang hanga ka anak? Kaya pang mubaktas. O may pang magbaktas. Bantay lang kag di ka mangitag pa na kanang medyos anag bayad ha. Bantay ka lang.